Kastatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako na! Saan mo nga uyawen, dagiti karubam, tapno saan da ka aguraen, ken adaywan. Tampok dito'y programa tayo, Kastatibyan! Nakitam dyan limabas. Ni Gemma? Ay no, tila mabay nga agsando. Nakangismisit di kilikilina. Hinamanaw pa'y tibukot na. Ay na, ano siya, at mabay na. Nadlaw mo magayam. Kunak ano siya lang, tinakadlaw. Apay kumadyak madlaw, ket nagtarnaw pa'y lang ti pa nagkita. Binilang mo, numano alayer dyan bilbil na. Upat sa nagdadakila bilbil, kaslasal babida. Apay nga takas dyan ti pamagi da dyan ajem. Awan pa'y mat ka-shape ti pamagina. Limok magnamin, ang amnimisit di tenged na. San samit nga agis iso no digos. Siguro ha. Ag-donate ka man kit di iti is-iso na. Ay! Di pa'y lamapan agala iti karayan iti bato apagis iso na. Nagado ijay. Wan nga ron pilyan na di kakirsangan abato. Tapno maikat di kab-kab iti tengad na. Correct! Sika talaga, Rose. Nakauyaw ka. Oh, siyak lang, Maya. Agpadpada talagang anauyaw. Nana pasita, umay kuman buludan di palayo. Nay, apay, anya ti palaab, Gemma. Jayman kanal iji sango ti balay minana. Tani, nabarado matun, aglayos tumanin inton pa nagtutudo. Kat, nilakay mo ngay amang pala. Kaasimot no iso pa ilang ti urayak amang pala, nana. Nabambanugan ang naggapo iji bangkal. Ay, imbagan ka, taam mong atulungan nila kay mo. Saan akas ka dagiti daddo maamisis diti lugar tayo ka nagsasadot da. Ay, dahi tala makikakaaroba ti amuda nga aramidan. Dahi tala makichischismis. Nalabsak nga rudda rose ganda ni kadita waiting shed. Kasta unay ti panangkita da kanya. Nasiputak ka nagkatawa da. Siyak manin at ikinagkatawaan da. Ay, kasta na gita at tao. Awan maaramid da anasaya at itibiyad da. Nakauy-uyaw da di aros. Kano di nanto pa'y mawalisan di arubayan da. Anakumpon no itinatintin nagabulbulaw. Buwan nga rod na ano. Ay, awan serbi ti Ros, anagan da. Sukatan tayon sa tinagan na, nana. Ha? Sukatan tayo iti siit. Ha? Siit ti Rose. Wun, siit. Mas bagay na na itaanagan. Nay, bakit? Nagluto ka matgaya, may. Wala kay, amok amabisin kan. Madamdama na ang mangantayon. Ay, arako panikaman. Ayun gayam, nakitak jay kanal. Siga ka di tinang pala. Ay nalakay dinakman ara-ara kupon akasta. Tadyak pa'y nagdigos, agat lingutak. Pinaglingat nakday ta ang kanal. Kunak nung siyak tun timang pala. Anong, sika mo tun tinang trabaho. Apay pa'y laang nga iyuray ko kankangay, kat nagadutar aramidam. Ay na, nagswerte aklakit din ayakan kaamisis ko. Alaing kakidag bugon tag sukat kanton. Tani nakapitpitak ka. Kan ayabam tumat tandag iti ubing tamang rabi itayo. Kanyaman tanda ito'y balay tayo. Nakawarwara. Tsak pa'y mabirukan no yan ti charger ti cellphone ko. Eh, sika ano nang ikabkabilam? Imparabaw ko lang ba't dito'y lamisaan. Itawan hay. At dalang mat kita dayjay. Apay kami na nakawarwara na ito'y balay. Aglalaok ti bado, kas kada kaldero, dito'y salas. Anya ati aramidam iti agmalam. Apay pa lang adamagam. Nagadungarod ti aramidak. Mapankan sa lang ba't makichismis di takaro ba? Anya ko mati maghanap mo iti dahi tangar aramidam. Ay, saan nakapakibyangan no anya ti kayat kong aramidan.
Kat, nalabam ka din ti uniform ko. Ay, unan niya. Ay, nalipatak matan. Anyangin nga ti pag-uniform ko inton bigat. Amo mataba, wala saan kami nga uniform, a security guard. Ay, sige, tayo naklabaanan. Ay awanan, rabiin, saan na mamagaan? Di mong tupay nga min, amo dagiti responsibilidad mo, kas ina ti pagtaengan. Nay, sa dino ti papanam, Gemma, nakaigam ka matitipala. Inak man isubliday ti binulod ko apala kininana pasita. Ay, isumot lagayam nagdadakkel dagiti takyag mo. Tatrab-trabaho, uray trabaho, dagiti lalaki. Nagdadakkel daya. Kasla takyag ni Dani ka. Urayan Apay, di mo madmadlaw, di mo makita ni Dani ka, nagdadakkel dagiti takyag na. Ay, no kasjay nga agbistida, ay nakadkadlaw, talaga nagdadakkel, ha? Saan na abagay, tagbalin abakla? Na, uyawam, kat gayam mo. Gayam ko ayamot, dahi siya anak ang ngisit abakla. Hay, nagpuskol ti bibig na. Saan na abagay, no kasjay nga lipstick? Ay, si kakit di mat. Di kala sumardeng nga agoy uyaw. Uray gayam mo. Uyaw magayam. Mala, tainak pa isubli da ito'y pala kininana pasita. Nana, umay ko man isubli da ito'y binulod ko. Ay, nalpas mo, di pinalam. Wala nana, inlepas ko adagos. Taamok akasapulan nyo mat da ito'y pala yun. Ay, katuladan ka mo ta. Inak mo't pala, unjay kanal may. Tanay, aglayos, no kastoy nga agtudto daw. Narigat ti malayos ti balay na, nana. Ay, wala nga raw. Pay, matutudon talaga. Ay, wan nga rod, nana. Sige, agawid ang nga rodan. O, sige. Kita man lakay. Uray nagpigsa ti tudong. Saanin nga aglayos dito'y balay. Tanawaya nga agayos ti danom dita kanal. Imbag lakit din. Tanapanunot mo pinala day takanal. Siya mo lang aming kat ti marigatan no aglayos. Nagrigat ti agkaras iti danom dito unag ti balay. Kumusta mo't nga tandag iti kaaruba tayo alalayusan ti bagbalay da? Adun tumanen ti mangi post igay Facebook. Analayos ti babalay da. Ay sos, nalayos tayon bakit? Ay, Simrakan ti danom dito'y salas. ay, kasano da ito yan na Ay, nagbit mo tan ang umato, tidanaw mo. Barado kayam deta kanal. Ay, sikamot nga, main. Di mo man lamatarimaan, mang. Anya, abumat nga da trabaho, bakit? Pasaray rabi ak nga gawawid. Diyak masamon Ay, lakay. Mga lakay ti pagkaras. Ay, sus. Ay, sumrakan ti danom iti silenta. Ay sos, mabasan dagiti kamit tayo dito yunag. Ay, partakam nga minatagunay. Ay, nabambandugak nga rod may. Tunay kamutan. Naglaing ka nagreklamo. Imbag man, tasan kayo analayos iti rabi Nagmayat to pa'y titurog mo eh. Apay, nalayos kayo mat. Di mo nakita di yung post ko iti Facebook ko, Nagpatingay iti tumang ko tilayos iti balay mi. Aya, agasang ngay dayta. Ti ko nakumakat ipatarimaan ni Apo Mayor dahil takanan. Ay na, kaano siyak tinangpala iti kanal may. Urayang pa'y lang ni Apo Mayaw. Sika tinagpala. Kabailam. Katwan man, anya ngay. Ay, impagtasan na ka nga inuyaw ni Rose. Ay na, inuyaw na ka. Amumatan ti ugali di gayim mo. Ay, inuyaw na kasi ka. Amo ka, kat uray mo't sika. Inuyaw na ka mo. Anya? Uray siya? Inuyaw na? Apay, di mo amo dayta. Inuyaw na? Kat gayem na? Jakla kayat ngamin nga agapa kayo. Iso nga agul uli makaklatan. Jak kayat ti agsao, tajak kayat ti gulong. Ay, uyawin na gayam di bilang ko a best friend ko, Ay na, tsaka mo no anya ti unaak di ti balay. Saan ka matulungan? Mapanak agtrabahon. Di lang mabalingaglangan kaya.
Lukas to, akalkalpas ti Tudo. Kasapulan da kami di office. Anya ti aramiden nyo? Kunak man no security guard ka laang. Paglinisan da kami ati Busmi. Sigurado nakarugrugit man ti aglawlaw ti opisina mi kapo iti layos. Sino ngayon ti katulungak nga aglinis dito balay? Ay katanusan ba? Ito nagawid na kinton malam, kaya't ko analinisin da ito'y balay. Karasam ti danom tanay, mabalinan abulusan iti tilapia ti kaunag na. Imbaglakit din ta pinalak mo't day ta kanal may. Iso saan analayos to'y balay may. Ay nanana, nagado akaro ba ti agrekreklamo gapo iti layos. Kano aging ga itangal dawon, ado pay lang taglinlinis iti babalay da. May saditan ni Rose. Permi ama stress. Saan mo't amatulungan nila kay na? Ay katayaban na ni Dani ka agayam na. Ay wun gayam anya. Isuda mo tinasingad nga agayam. Ni Rose ti masabat ko. Nas ka naliklikak. Tiyak kaya't amasabat da ita babae. Ay, Dani ka. Ha? Nasabat ka matlangan. Tiyak sungsumbatan. Dani ka. Nangagnak. Di man sabat-sabatan si ka babae. Abay nga gungungat ka. Damagang palain. Ay, awan amok abasol ko kan ka. Saan kit din natakal ti basol mo, tao uyawan nakgayam? Anya? Kunak man no best friend ka. Saan mo't gayam? Unay gayam siya, inuyaw mo. Ay, sana po na ta. Ulbad! Na. Itudo-tudonak pa yan. Ay, si ka anak ka puskol ti bibig na. Kunakon ket! Pero nga uyawan nak. Ay, anay ko, ay, di nagpungutan Ay, naging pis lang arudan ti buko. Ay, na. Talaga akalbuan ka ita! Anay ko! Nati ko lang! Sana ka lumaaban! Aray ko, aray! Anay! Tirupa ko, kinaramutam! Pasidag ka dito, salbag ka! Di da kiramraman Sana siya tinalaban niyo. Kinaramutan na kayam Dalugan ka man langan iti nakapigpig sa... Ay, apay nga tumanog ka. Sana siya tigalaban mo! Ay, si kamat na dinadanog ko! Ay, dahil na uyaw aros ni kalaban ko dito ay! Sana si ka! Ay, unay kayo! Sumardang kayo! Tanong saan? Agayabak iti pulis! Manipon itangal daw! Kalaban ko dahil aros! Ay, kaasimat day tarupam. Nagado ti karamot na. Ay, sayang na kitinususar ko apang papudaw kan pagpalamuyot dito yung rupak! Tapinerde dahil di aros! Ay, apay ay anagapa kayo. Kat nasingad kayong agayam. Sinitir ko tayo n'y uyaw naggayam! Kunak mo't asaan ko akayat nga agapa kayo. Nagapa kami! Kitong palbiag kami nga kalaban! Abay, anya dyan nadamag ko, naglaban kayo kanukin ni Dani ka abakla. Nagsabat kami iti kalsada. Agpatulong ak kumakankuha ng aglinis dito yung balay. Ang nagungungat matan. At siguro basol mo kankwa na. Isuan nagungat kan ka. Ay, awan basol ko kankuha na. Hoy, hindi mo man ilibak. Amamukan. Abay, adinak pa dyan. Katsak ti asawam. Daitagat ti magangganap mo iti pan nakikakaarubam. Aday tala agoy uyaw ter aramidem. Ay, awan inoy uyaw ko. Anya itan? Awanan ti gayem mo. Ay, aduda dita. Iso lang, ayat ti mabalin agayim ko. Simple lang, met. Ti kaya't kung maibagakin ka, bakit? Denggem saan mo nga uyawan dagiti kaarubam? Tapno saan da ka akagura kan adaywan? Kasta latibiyag, bakit? Tsakayatan ti makigayam iti dayja Rose na napasita. Nadamag ko nga rod ang naglaban kayo gayam dita kalsada iti na minsan. Amuyo mat siguro nga inuy uyaw na. Kat, kasta amat nga minti ugali dayja a babae. Si ito pa'y ti awag mi kankwana, saanen a Rose. Ay,
Mas may bagay dahil anagan na. Gaputa arig na ti siit ti Rosas. Saan mo latan natultuladan ti kasjay nga ugali na? Ay talaga asaan. Gaputa ado ti manggurgura ken kuana. Gapu ti kasdi nga ugali na. Ay siya, jak kayat ti maitulat ken kuana. Kayat ko ado ti gagayem ko. Ay na, asino mo't ngay ngamin timayat a makigayam iti nauyaw a tao. Pati gayem na, uyawon na. Agasam dito nga ugali na. Ay katsapay kumaat a makaamiris kat agbalbalew. Ay, awan na tamukon nana. Ti siit, agtalinaad a siit. Makatudo ken makasiit. Wen, katsi ka, nasaya at nakaamiris ka. Asaan a nasaya at ti aguyaw. Ngamin, nauyaw ka mat ide akas kenkwana. Bagat, di mo tultuladan ni Rose ang nauyaw. Apay kumaatuladat ngay, kat amok mat asaan anasaya at yung ugali na, gaputan na uyaw. Kita man, inadaywanan dagiti gagayim na. Kaasim at ano kasta? Saan dagayam kanun agpinpindan sin kinigdani ka? Sigod ang nasingad ng agayam. Ita, mortal dan nga agkalaban. Ay, agalwad ka masabat mo ni Rose. Ay, amang uyawon na ka. Idi pa'y lang nga amok nga inuy-uyaw nak dadya babae. Ang binaybay aklat talakay. O, anya nga ita. Nagpatinggan ti kinauyaw na. No nagpatinggang agpaiso Agoy uyaw pa'y laang. Urayan na pa'y laang nga adda mangi pabarangay kenkwana. Ay so, day takit din maibarbarangay gapo iti kinauyaw. Maipabarangay to pa'y dagiti chismusa. Day tantulaki din na uyaw. Ay, kababain unay no kasta ti mapasamak kenkwana. Ay katkas tala tibiyag alakay. No adda inaramid mo akam maling. Agbalat at madlakan ka. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao apunana. Saan mo nga uyawan dagiti kaarubam? Tapno saan da kaaguraan ken adaywan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, at to'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Tinapudno nga ayat, awan pilpilyon na. Ubing man when nunatangan, agbinulig dalata, aginggat panungpalan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Saan ka kadi amabain abakit ti kahol-holding hands mo dito'y park? Si kakit di mat. Apay kum amabainak. Kitaam dagiti agdedit. Katawanan da dagiti partners da. Kan ubing na pailaeng. Ngam si ka, senior citizen ti partner mo. Di mo panunutan dayta. Di mo panunutan, tiba at idagta. Amom, ado dagiti mga chismis kanyak. Gapo iti panakirelasyon ko kan ka. Baybay amlaan ida. Maumadan to. Ichis-chismis na kamat siguro dagiti kakabagyang anya. Hawan, ngam. Diyak iday kas kaso. Apay kuma nga agpaapekto ak kadakwada. Tinapatag. Agpinpinatagta. Manong Pepe, kung akon kat asika dayta nakatukaw dita sangwanan. Ay, kung may kakadimot makimiting. Katuan senior citizen akmata nakaskan ka. Wing nga raw, kaya't nasa wine, makaawat ka matan iti pensyon. Wan, iso ti umay kumot alaan ita.
Kumusta ni Josepina? Isukat, ti katawan na. Ay na, nabayagay na sana nagpaspasar iti balay may dahi dya kapsat ko. Kasano ang malagip na ti umayag pa siya. Kat adan sa kanum ngamin boyfriend nga ubing ngam isaw. Ay kat bayamon nabayag mo tinabalo. Sa bagay magkiti ngam ay na. Isulatan ti pagtungtungtungan dagiti kakaaro pa. Daya, umay ka man pa'y ditoy. Apay, nana. Adala kayat ko adamagan ka. Agap apura ka day. Ada nga min duty ita dito ospital, nana. Mabit lang daytoy. Apay, pudno ka di nga adak kadidate ni Antim Josepina at 30 years old. Ay na, kababain man day ta nga Antim. Bakbaketanan, agpada kami na senior citizen. Nga makidate pa lang iti adayo nga ububing nga misaw. Bagbaga amtuman, tanay. Isumot dan ti pagsasaritaan dagiti kakalugaran tayo. Wala na, bayan yung bagbaga akto inton makitak ni Auntie Josefina. Manong, nakita mo ka din di bagbaga da boyfriend ni Auntie Josefina? Boyfriend? Naki-boyfriend ni auntie? Isumot day tatis istoryaan na dito lugar tayo. Ubing ka no di boyfriend na. Agtawon laang iti 30. Naki-boyfriend pa lang kat bakbaketanan. Day tamat nga ruti ko na. Ay, kwartaan da lang ni auntie. Nasken nga damang bagbagakan ko na. Isumot lagayam asaanan nga umay dito'y balay. Taadan boyfriend na. Amo ka din dito ni tatang. Diyak amunan. Nasken na mamuan na, takapsat na. Patcheck, adenggan ni auntie ti pamagbaga ni tatang. Kunak mano nakaluto kan Leia. Dandanin tatang, mabising kayo ka din. Saan pa'y magkit day? Ay, tatang, rimor kayo ka din. Saan pa'y mait? Apay aya? Pag-iistoryaan da kano ni Auntie Josefina di Tarwar. Abay amida. Saan ka di akababain dayjay akinabakit ni Auntie? Kat maki-boyfriend pa'y laang? Biyag na dayjay. Apay, maipay ka di dagiti kaaruba ti pagragsakan ni ante? Bay amlain dagita na lang nga istorya. Tila pakibibiyangan da. Saan damat nga ron ama ilimpyo ti biyag da. Nasaya at may taimay kapimasyar dito yung balay, Josefina. Nabayagan nga inururay ka nga umay pumasyar. Ita lang amin nga dawaya, taim patarimaan ko di balay. Nagmulmula pa iti sabsabong kan natang iti arubayan, manong. Isu nga ro na madlaw ko dita rupam kan pa nagsasa umanaragsak ka itan itibiyag mawading ka. Manumot atawan ang nagladlading itak manipod pimusay nila kay ko. Ngam ita, nakamove on akong manong. Iso ang naragsaka ko. Kate, asino nga hindi mang parparagsakan ka ita? Ay, di mo siguro pa tiyan, ngam ada boyfriend ko itan. Ada yung nga ubing ngam siya. Ngam iso tinakariknak iti pudno nga ayak kan panangipatag. Apay di mo nga rudyam amo kada kami day ta boyfriend mo. Adan tulat ta panawan manong. Amom ka di nga iso tinang patarimaan ijay balay ko. Kan tinultulungan na pa ijay garden ko. Nasingpet nga raw no kasta. Hauwan manong, iso akas labalas ang di panagrik na kita. Ay, kumusta ngay mo tay paborito ka kaanakak? Ni Leia. Dayjay, agtrab-trabaho pa ilang iti ospital kas nurse. Ket ni Michael, mangisursuro pa ilang iti eskwilaan di taile. Nabayag ngamin ajak nakit-kita ida. Sayang tawan da ita dito'y balayo. Imbagak nga rod kadakwada, amang asawa dan, ta medyo adda idaddan. Awan dan samotan iti kalendaryo ngam awan pa'y partner da. Saan da ka di nga amo anaragsak tibiyang nga adakad kadwana? Gawin nga raw. Kan, tay ipatpatag na ka, kan ipatpatag mo mat. Ay pudno day taading ka. Di daklatultuladan a feeling yang akmanen ita, mano. Tatang, apay dagito'y tinapay kan prutas dito lamisaan. Asino tinangted ka dagito'y? Imay pimasyar ni Antim Josefina itay dito'y balay.
Tinatang na dagita. Pasarabo na kano kadatayaw. May dito'y ni auntie. Kat anya ngay, binagbagaan nyo may papanitipan na ki-boyfriend na iti ubing? Apay ko mabagbaga kat naragsak mat nga imay. Kasla sana bakit? Limapsat niyan tiyaw. Anya? Kaano pag-iistoryaan da dito'y lugar tayo? Anya ko maita. Bay nga gistoryada. Tinapatag, naragsak ni Antim Josefina. Amo manak, ababalaeng tibiyag tayo dito'y rabaw titaga. Isuada kayo kinimanong mo, Michael. Mangasawa kayo. Ni tatang, napanmanan kada kami titungtungan. Nariga, tiyag may sa itibiyag. Di yun natultula din ni Antiyo a Josefina. Naragsak itan tibiyag na. Kanayon ay na nakaisam. Sa nakaside, kanayon lang na pampanunutin na dahil di pimusay nga asawa na. Ay natatang saan asyak ni Auntie Josefina. Agduma kami. Josefina! Ne. Kunak no asino di mangkulkul ding itilikodak. Si kamot gayam. Ada ka di kadom amangan? Taapay. No awan, dito'y kadlamisaan mi. Tamakisango ka kada kami. Saanan? Amok lang nga ada ka date mo. Iyam amok ko mga rudkan ka ni Romy, a boyfriend ko. Romy gayam tinagat na. Sa dino ti ayan na ngay. Day chay man makipilpila nga agorder, iji counter. Ayan na dita. Jay nakalabaga ti t-shirt. Kasla ubing pay mo. Ewan 30 na laan. Kaya't buti kasta boyfriend. Naragsak kami, iti relasyon mi. Ang mga no agbabawi ka laang iti udi na. Si kamot, apay ko ma. Kat no isuti nagkarpintero, nagkardinero, kan ita, driver ko pa'y. Kasta ka di? No awan, jak maaramid amin dagita. Kan awan mo ti anak mi iti day di asawak. Kat dagitingay kakaanakam a pinagadal mo. Pasig damot a professional itan. Di iso dati tumulong kan ka. Itan tupay kat jak idan makitkita. Busy da ngamin. Ay. Nabaligidan iti biyagda. Iso asaan dakon nga am mo. Nakita ko di boyfriend ni Auntie Josefina. Nakita yun, nana? Nagsabat kami ngamin iti restaurant. Talagang ubing di boyfriend na. Talaga nakababain ni auntie. No kaano abing makot. Isumit ti pa nagbirok na iti boyfriend na. Ay nakita ka na ragsak ni Anten. Saan akas ide? Day tamot ti bagbaga ni tatang, nana. Ide analadingit ni Anten. Pasaray saan pa yan arumrumar iji balayda. Sa bagay. Mapan ko pa'y danunan ni iji balayda. Takno kasaritak laang. Amo yun, nana. Dakkel ti na itulong ni auntie kada kami kini Manong Michael. Tapno makaturpos kami iti panagadal mi. Iso ajak mat kayat nga agnanayon latan analadingit ni auntie. Iso nga iti panagkunag. Ay, baybayan nyo. Tanaragsak mat ita, iti biyag na. Manong, masapol nga addan girlfriend mo. Narigat tinapili unay. Nagsao mo, di mabutang ang maki-boyfriend. Ay na, di mo latultulhadan ni Auntie Josefina. Nga uray kas di abakitan kat adda love life na. Ay na, diyak pala, masaan mo na kita. Love life, love life. Uray siya. Diyak pala kaya't ti maki-boyfriend. Isturbo lang day tayo tibiyag ko. Ewan kayam. Abay, talaga nga inamin ni Auntie Josefina. Ipan naki-ayan-ayat na iti ubing. Katuan. Ipanpanakil nanto pa'y kadagiti gagayim na nga ubing ti boyfriend na. Sabagay. Kasakulan mo kit ti partner iti biyag ako nada. Ay, narigat. Magmay samad na kanayo. Wen katsapay ko taas si kaswan di boyfriend na. Saan lang ang akwarta ni Auntie Josefina ti kinayat na. Ay, sige Manong, panawan kan diti banay, taag duty akon. Abay, kunak man no day off mo ita. Agkurkurang kami ngamin iti staff.
Iso ang masapol nga ag-overtime kami. Overtime ka ngamin nga overtime ka, tading ka. Iso adi ka maad-addaan iti boyfriend. Dahil tala trabaho mo, tiyas asikaswag. Nagsaudi saan abisi. Sige, inakon. Nurse Leia, siga ka di dayta? Uwan, siya. Apay ka di? Naimbag ta naka-duty ka. Kwa, intaray ko ngamin ni Mami dito ospital. Mami? Kwa, ni Antim, ti kayat ko asawan. Kwa gayam, siyak ni Romy. Si Kajay. Uwan, siyak ti boyfriend na. Apay nintaray mo dito ospital. Anya tinapasamakan ko na. Kwa, papayaban na ka. Umay ka dyan silid na. Taaday baganakan ka. Sige, umaya kon. Auntie, kumusta tirik na yun? Daytoy, nakapsutak pailaan. Nagamamo kayo ka din ka ni Romy. Huwan, auntie. Ay, talaga gayang maubin di boyfriend niyo. Naimbagarod, tadaan ang itaray kanya ito ospital. Kalpasan ang maigalis ang ijaagdan ni. Ay, isumat lagayam ako na jay doktor nga adda kanon na fracture ato lang yun. No awan ni Romy, jak amon no anya tinapasamak kanya. Tinapatag adda kayon dito ospital, auntie. Agasan da kayo dagiti doktor. Ay, huwan gayam. Mabalin ka din nga isurom ni Romy, itirumbang aramidan na. Kano sa dino ti paggatangan na iti agas. Amom, no read no write ni Romy. Kinapuno na, karpintero klaang idi ijabalay. Kasta ka di, auntie? Gamado ti amo ni Romy at trabaho. Amo na ba'y ti ang mekaniko, electrician, kan construction worker. Dahil laang, tadi na amo ti ang basa. Iso nga asistara man laangan. Wan, auntie. Di kay madanagan. Mami, saan ka unay nga agpuwersa? Bayam, siyak ti mangipatugaw ka. Wanan, Ali. Kunakno ka maalakon. Saan pa'y matlagayam? Kung ti doktor, medyo mabayan ti panagimbag mo, tadan edad mo. Iso nga ron. Landi kag danag. Adda aklaan ditoy. Relax ka lang. Kasano pa yun tibiyag ko no awan ka, Romy? Nakunakmatan kan ka asaan ka abaybayan. Adda aklaan itisibay mo. Maragsakan ako unay, Romy. Kat, anya ti kayat mo kanan? Taagawidak, tayo nakisagana ijay balay. Nakaanos ka. Amok na umakan, kadagiti makmakan nga eras rasyon da dito ospital. Iso nga ilutuan ka, iti kayat mo. Nakita kmet nga alalayan na ka jay boyfriend mo ang magmag na dito ospital. Wen manong, iso adakkel ti panagyaman ko. Tasimbang bay ni Romy itibiyag ko. Awan ni Romy, sino ba'y kumatimang sikasukan ka dito ospital? Awan manong. Sa bagay, ada ni Leia dito. Saan lang matasiksika ti asikaswen na pasyente na? Itamanong, maawatan da kanin, no apay anak ayang-ayatak ka ni Romy. Ay na, hindi pa anadamag ko. At maawatak tirik na. Saanin anas ka na kumbinsirin na kitiday taamana? Amok nga ado dagiti tao amang gurgura itiday ti a desisyon ko. Ngamba, manumot atawan a nagbiagak ngagmaymaysa. Manu atawan a nagladladimita. Kat panawan matan, tapno agragsakak manan. Wantanang, nakitak no kasanong nga asikaswan ni Romy ni Auntie Josefina iji ospital. Nasaya at nga ron dadya tao. Kas namat kumatidumdang a boyfriend ko, tatang. Adumit dita ti agar-aram ken ka. Saan anas kain nga umadayo ka? Adaw ti agar-aram ken ka dito lugar tayaw. Ang mas daawat. No apay ngawan ti mapilim kadakwada.
Maragsakan ak itimpadamag ti doktor. Amabalin akon arumwar di ti ospital. Nasayaat mo kasta. Ngem masapol ka nung agsubliak para iti follow-up check-up. Wen, aramidan taday ta. Babain akon kan karomi. Adu dagiti trabaho ang nabaybay aam. Gapo iti panangas asikasong kanya. Tinapateg, kat umimbag ka, mami. Bayang pailaan day ta trabaho. Nagswerte ak lakit din kan ka, Romy. Nay, adamang birbiro kan ka di taruar, Leia. Pinastrek kaun. Oscar ka no, tinagan na. Adda date mi tatang. Ha? Manungal daw, makitkitak nga itultulod na kaday di atao. Agar-aram kanyak tatang. Ay, sige tatang, tayam-amok kada kayo. Ay, kito na. Hindi pa'y kumaa. Ay na, tuladak man mo't ni Auntie Josefina nga the love life na. Tapno agbalinak mo't a-blooming akaskan ko, ana. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Tinapudno nga ayat. Awan pilpilyen na. Upubing man wenno nataengan. Agbinulig dalata. Aginggat panungpalan. Tampok ditoy programa tayo. Gas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon Gas Talatibiyag. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Gas Talatibiyag. Kit ita adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Tinapasikat a tao awan ti maganap na anasayaat no saan apakaibabainan. Tampok ditoy programa tayo. Gas Talatibiyag. Ibagam adagos ka ni Dadim intun sumangpat nga the honor mo, wan? Wan, mami. Ibagam akayat mo asyak ti mapan mangisabit iti medal mo. Wan, mami. Agpapinta saktuman a pirmi. Tapno umapal kanyak dati daddo mga in-inang ijay. Mausar ko matlangan di sapatos ko anangat tuti takong na. Oh, ni Dadim na jayan. Ingka sa batangan. Wan, mami. Daddy! Nay, ay una yan to'y anak ko na ya. Tapirmi ti arakop na. Amoy na, Daddy. At ang honor ko. Ha? Ay na, naglaingan to'y anak ko na ya. Anya nga iti unor mo. Basta da honor ko, Daddy. Kat, imbagamon ka ni mamim. Wala, nagragsak tumay. Ayan nga ni mamim. Nakatugaw ijay sa alas. Urayan na ka. Ay, anak. Yawak mo man nga ron tayo sinilas ko. Ayan na, ayan. Adda di ta sirok ti tugaw. Bakit? Ne, simangpat ka matgaya man. Imbaga ka din kan ni Jaira nga da honor na. Huwag nga raw de. Imala nga min kanyak kahit. Nalaing day diyang anak ta. Imalamanan kan ka. Apay, sana mabaleng nga umala kanyak. Apay, adda ayamat unor mo idi. Kat no naglaing ka kano idi nga agkopya. Amang ano si ka. Siyak tuman ti mapan mangipin iti ribbon na. Kunak man no siya. Siyak, nagkunaasi ka. Anya ngay mat nga ti Pasko. Di, para picture. Bueno, para picture no iso. Ay hanggang, nakaluto kan? Apay, anyat orasan aya. Maluman Simang petak nga rodan nakit kita. Ala, tumakder ka ditan, tamapang kagluto. Sikaman pa ang ti mapanagluto. Agberbero ka kami iti bestida ka usarat na umuli iti stage. Agorder ka, dita online. Kita ka, naglalaka mo ti presyo na. Kaya't ko jay nangina.
ta sigurado ang napintas ken nalagda. Ay, masapol ay abaro ti Badog. Siyak to pa iti naggraduarak iti elementarya. Ti Badog, ginatang ni nanang ko iti ukay-ukay. Adda honor di anak mo. Saan mo't basta-basta ati ikawis ko? Masapol a nangina ken sosyal. Si Kamat, Kumari Melinda. Anyakar aramidom dito'y palengke. Kasmat kan ka agpilpili akmat itibado. Sa anak ngagpilpili iti bado kanya. Kat anya ngay day tapilpil yung abistida. Ay, saan? Ipilpilyak ti t-shirt nila kaiko. Among ayang badbado akmat iti second hand. Kasta? Among, adagayam honor ni Jaira nga anak ko, Mare. Kat adamat honor ni Junior Kumari. Agka-eskwelaan dakat ka ni Jaira. Wun, kat asino ngay timapan mangibitin iti honor na. Asino kumapay nga, di siya. Mapanak gumatang dita fashion boutique iti bestida. Fashion boutique? Kano nagnina dita? Napay niya ti panagkunkunam, awan kwartak nga igatang ko. Ay, si Kapay mati maawanan. Kano mang opisina nila kayo mo? Nasayaat mo, tam mo. Alangard maray. Agkita tanto iji eskwelaan, inton recognition da. Apay nga awan mo tansi sapatos ko na nga to ti heels na ti cabinet. Dahil ito'y box laang ang tinabati. Asino nga itinangala? Bakit? Yung kagluto na iti pangaldawan tayo. Agtal na ka man dita. Asino nga tayo tinangala di sapatos ko dito'y cabinet? Oh, saan nakakita ni ti kasta Ibagam no asino tinangala. Usarak day jay no umuli ak iji stage. Ay, kasla iso dyan nakita nga inala ti anak ta. Ha? Apa nga inala na? Nakita ka pag-abot da iti pagayayaman da adaga ti hills na. Anya? Ay, payman. Jaira! Di sapatos ko ngay! Jaira, saan nga ay ayam daytoy? Us-usarat daytoy, naawatam? Di mo mat usaran, ma. Usarat to arudan. Ay, naperding di kulong na. Bugwam lang dayta, mami. Mayatan. Agulimag ka, dinaksurwan. Ay na, di ka lang nakapilin iti inayayam mo. Daytoy paymot nangina sapatos ko. Lakay, ingkamot umutangan iti igatang ko iti Badog. Ay agtal na ka man. Pagutangan nakmaray. Pagutangan ay kumaiti kwarta. Ijay kuup yung ay aman nalon. Aha. Mabalin ka lang nga umutang ijay no gumatang kay ti kasapulan iti taltalon. Ay, kunak ano mabalin ti umutang iti kwarta. Tapay mait. An-anwam ko ti kwarta mait. Adang harud unor ni Junior. Kanya kumangin daw unor na. Siyempre, kasapula na gumatang ak iti Badog. Nagado na lakang abado di ukay-ukay. Di ka mapanijay. Agat ukay-ukay akto na. Kan maysa. Anya laangan nga iti maibagadag iti kukumaray. No makita da nga agbado ak iti ukay-ukay. Awan ti makunada. Basta, kasapulak ti gumatang iti bestida. Kay, sagmamanaw day ta bestida nga ibagbagam. Ikanak iti sangaribaw. Anya? Sangaribaw? Apay nagninan? Pangalak nga iti sangaribaw. Katagdiskitar ka. Naa. Bakal, inungtam ka nun ni Jaira. Kasanukat inayayam da di sapatos ko. Pag-asam ta pinagabot-abot dakit din iti daga ijerwar. Ay, Kakawakit din. Di mo pa ida inanawa. Gatamok nga raw nga usarampay gayam day jay. Kunak ano saan mo napagan ano? Mamagaan ay ang atano labaak. Mamagaan tanapudot ti panawin. Sige nga ron. Laba akon. Kalpasan na. Mapanak gumatang iti baro abado. Ay. Diyainted ko kun ka 1,500. Igatang iti bagas day jay. Bakit? Ang mga no isukid di mo ti igatang mo iti badom ako nam.
At dapay mo't bagas tayo. Umanay akanan tayo dayjay iti makalawas. Sige mo igatang kun iti baro abado, ta itaaklaan mo't ang makapabaro. Siga ti makamaw. Ngam no awan ka ng tayaw, hindi na kong ungtan. Wen, danag mun aya. Laglagi pong kumatay pagsasawa ko nana. Tinapasikat at tao, awan ti maganap na anasayaat. No saan apakaibabainan. Ay, agtal na ka nandita. Ano nga tayo, tigatanga. Dahil nga tayo paldakan, blouse, no, dahil bestida. Nay, Maray, agpilpili ka matgayam itibadong. Ha? Ay, un mare. Si kamot gayam day tanda di talikodak. Ay na, itayak pa'y dito yung agpilpili. Kasta aya. Kaumay ko laang. Kud, anyang iday tapilpilyang. Pwa? Kit-kitaot nga rin, Jay. Presyo na. Tati kayat po agatangan kat Jay nangina. Nangina ti kayat mo? Wan amare, kakaiso na nga the honor ni Jaira. Umuli ak pa iji stage ko naman. Kud, sagmamano ayaday tapalda nga da Paris na blouse. 5 gasot laang, mare. Nalakaan niya. Daytoy bestida ti kayat ko tanangin na. Kasano kanina? 1,499. Hindi, nanginang agpahiso. Iso dayto yan tigatangat, mare. Daytoy bestida. Bagay mo day tamari. Ay, syempre bagay ko nanginagayam. Kay, iso ti katangam. Ay, katuon miss, gatangat daytoy nangina bestida Pakibalkot mo man langan. Anya timako nam Jaira. Bagay ko matlaan daytoy abistida. Ay na, bagay mo talaga, mami. Kas kaladya principal mi. Ha? Ay na. Ay, kasla gayang prinsipalan. Well, mami, ang mga no ibagada pa'y asika ti principal. Ha? Ay, katuan lang Aywan gayam, mano ayat itawan di principal yo. Bakiten mami? Ha? Nagadun ti kurat-rat iti rupa na. Ay, agtan na ka ba? Ikumpara nakit din iti bakit a principal yo. Ay, alala, ikagayaman! Ay! Imbag man, tada honor ni Junior mo. O sige, make up ang kantuman. Ay katuan Ay na, siyempre nalaing ni Junior ko. Isong adda honor na. Ay, anyang itikat mo ang make up. Ay, kadya pumintasak mo na. Ay na, sigurado pumintas ka. Light make-up laing. Tamo matan. Nakapudpudo ti panawan. Day tati kayat ko. Light make-up laang. Ay, day tabuok mo nga ati dog. Galutan ta iti ribbon na. Herpin ang matan Ay, wen. Ano ti herpin ko? Ay na, saan mat ajay lalakaan herpin Ay, gato nakangini na nagigi herpin ko. Saglili magasot pisos ti may saan niya? Sige, make-upan na kon. Ay, wen gayam. Ada ka di mo't honor di anak ti kumarim ani Melinda. Adamot isungarod nga agkita kami ijay iskwelaan inton madamdama. Ay, nakmad nga rat i-make up. Tap nagpada kayo, Ana Beauty. Ay, una yan bagay. Siyak pa yan ti maulaw iti panagpuspusipos mo kita sangwanan ti Sarmeng. Lakay, bagay ko kadimot lang ti bestida. Kat bagay mo mata talaga. 1.5 da ito, lakay. Ay na. Kagudwa ka ban abagas kumahan ti magatang na. Mani Melinda! Are you there? Ay, asino day jay? Ni Baklita day jay. Ayabam, tagpa-make-upak kan kwa na. Kagap-gapok, di tabalay da kumarim nga Esther. Ay, make-up Isong umay kamat make-upan Ay, katuan Alangan mo't nga iso lang tinaka-make-up. Siyak, saan? Ay, agtugaw ka nga ruden ta make-upan ka. Kas ka ni kumarim nga Esther. Light make-up lang ti kabil ko. Ket, light make-up ti kabil ko iti rupam. Tani, tungat aldaw kat, ay, nakapudpudot. Anya
light makeup. Jay na puskol ti kayat ko. Napuskol! Ito nagpudot! Agkalinduusan kanton ano kas jay! Basta, napuskol ti kayat ko. Oh, manuti bayadak kan ka. 350 ti home service. Naskan ang masulit ko ti bayad ko kan ka. Iso a puskulam ti makeup ko, baklita. Okay! Jaira, mabayak pa ka din na ayaban na tinagan mo. Mabayak pa mami. Nagpudot ito pagtugtugawan tayo. Ayan na ayan ni Daddy. At da ijay anak kalino. Ayaban man, naglaingan, tanda ijay anak kalino. Umayan ni Daddy. Apa, bakit? Naglaing kan, tanakalinong ka lang ijay. Da kami ka ni Jaira, mapudpudutan kami dito. Anya nga ron ti maramidak. Pudutan na nga rudan. Nabasbasa akong itilingat. Ay, ulit. Anya dahil di amaangot ko. Di nakman ako taamutan. Ipadlaw mo matlaunay kadagiti tao. Ay. Naganglit kamutan bagat. Ay, di ginatang ko abistida. Nagninang madititela na kanya. Nakarkarong agling uta. Mami, siya kun kaya banda. Sige, lakay, taumuli kami ni stage. Sige, tapicturan kayo. Say-saya atam side view kan front view. Amin abyo, picturam. O, aging inayad taamag na, Jaira. Tapno makita dagiti tattao day tinangina abistida. Ada sumarsaruno kadata, mami. Amo, ngam kayat kung marod ga i-display ti baro abistida. Anya day jay, mami. Kaslada na tukon. Ay sus, kasano day to yan? Apay, mami. Natumpol ti takong ti sapatos. Oh, Kasano day tan, mami. matayang sa ni tibain. Sapay, at data dito nga ti stage. Pare, natukpol samot di takong ti sapatos ni Kumari ijay stage. Kita amaw. Una raw. Sa paimbatinan ije stage date akong na. Ay kating katulungan yan Ay, anya nga tatiramida. Ay, nagkasang mo tanday dyan napasama kanyak lakay. Ala, Daddy. Kaslamat tan al-alya ni mami. Jero pa na Ala, nagsangit ititinta ti bulo. Ay na, anak. Di mo dilawon ni mamim. Make up na dayta. Ala, kustom bagat. Di kan agsangit. Nakababain. Iyawid akon. Pag namngay, kat nagadupay laang ti tao. Makita na kay ti dayta alangam. Awan pa yung takong dayta sapatos mo. Agdaam mo kapang ipagnaanta ka ni mami, Daddy. Sa dino? Ijal likod tispilaan mi. Masapul nga umuli ni mami ija alad. Anya, paulyandak iti alad. An-ano sa mun aba kahit Anya nga rod. Kastala ti biyag Ay sikan tumat ngamin. Kaya't mo ti agpasosyal kan agpasikat. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Tinapasikat a tao. Awan ti maganap na anasayaat. Nusaan apakaibabainan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika, Ken Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo, TMBBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itinkay panang tarabay. Kas talatibiyag! Kit ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan mo nga aramiden, ti saan mo akayat nga aramiden daken ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!
Oh, bakit? Alok nung ka din, Gisida na karne ti manok. Si Kamot, di ka lang nakapilin iti tiniliw mo ang manok. Nagtangkan mo ti karni dahito kawitan. Ni, makapili ak pa ya, kat amumot, amanok ti karuba tayo dahita. Tinukmak lang itali, mabas iti sangwana. Nakrigat nga amaran. Malumton inton mangan tayo. Bisina kong kay. Ayun gayan. Naibus tilaya kan marunggay. Ay, anya ramraman na ngayon dahita, no saan mo alayaan? Di ingkag pirok itilaya. Di mo kunan nga subli akmanan ija ayan ti karuba. No sa dino ti ayan at tilaya kan marunggay, di iso ti papanam akaruba. Lakay, inka mang kitaan no asino di tataulan ti aso ijerwar. Kat mo taul mo ataul day jay nga aso. Kada lumabas, taulan na. Inka nga rod kitaan, taagreklamon tumanan dagiti tattao, abaybay ang tayo day ta aso tayo. Agkama ngamin kadagiti aglabas. Sige, nakitaan. Yakat naminan day tanga aso na ya. Imbis ang makain anak kumamot ti tao. Hay, Brownie! Ay, ni mat paring Mario day jay tataulan na. Hey, Brownie! Pare Mario! Paray. Ne. Apa nga pare? Tinukol mo matanda ita sangat marunggay. Ay, una yan. Intarainan. Ay, ni pare Mario, titataulan ti aso. Agal-alang amin iti marunggay. Ay sus, nagpakada kumaatap no na italijay aso. Tamangan no kagatin na ni Pari Mario. Kasarita ko mga road. Nga may di nakita nakito. So aday jay, intaray na ti tinukol na asanga ti marunggay. Binutbutong mon sa mga men. Apay kumangay abut-but nga Jack mat iparit nga agala dagiti kaaroba iti marunggay. Ngam ipakadada kumamat tapno maitalin ni Brownie. Hey, sayang dyan natukol ang marunggay. Bayamon ba kayo? Barang imulan ni Pare Mario. Kat saanan nga umay mangala dito'y balay. Sa bagay matkit di Sapay ko mga rod taimulan na dyan sangat ti marunggay ang tinukol na. Ne, nagadumot ng dayta inalam ang marunggay lakay. May saasa nga? Intaray ko na ito, nakita nak ni Pari Tulyo. Kat apay ko mano nakita na ka? Ay kaya sigurado nga agunget Para marunggay lang agungutan. Kanya para marunggay lang. Tinukol ko pa itay may saasanga na. Nagparutak pa itilaya. Anya? Ijay pa'y tinangalaam itilaya? Pinadamo umulan ni Bakit na. Dandanin maangar dyan lutlutok akar ni ti manok. Di mo istoryahan iti kaaroba ang manok ti sidata Taapay manan. Manok pa ni Pari Toryo na jay. Anya? Puunay kan? Nagapumot gayam kadakwada dayto si daan tayo. Kasan numaamunda? Isungaro da di kag tagtagaray. Kasino nga katinang parot kadagito yung ulak alaya. Sapay nagado ti pinarot na. Adda pa'y tugot ti saka dito. Ay, ason! Dumawatak man itilayam. Ayun nana, mang parot kayo laang, numano ti kasapulan niyaw. Ay, may salaang. Pagrekadok laang iti sidaan, may kanila kay ko. Sige nana, mga lakayuratan. Jak ipari, taadumot. Jak lakayat dagiti daduma akaaruba. Tabas tagala dalatan, adida man nagpakada. Ay, dayan na nga lakadagiti mulam. Adda nga rod nana, kitain nyo. Naglalawa at tugot ti saka. Wan gagpaisaw. Ay, akin dapan ngay kadagita. Ti pakadanagak nana, numaira na nakabulos di asumay. Ang mga nukagatin na ida, ay nagrigat ti makabasbasaw. Ay, wan Sika nga akin aso ti mangipaagas. Wano mangipa-injeksyon iti kinagat ti aso. Talaga anana,
Iso ati kayat ko laang, ipakadada-kada kami no may gaagala. Ay, uwan na ah. Ay, uwan gayam. Di mo ibagbaga ah. Iti na minsan nga aldaw. Nakitak mo't ni Mario ngay may nangala iti marunggayaw. Huwag nga rod nana, tinukul na pa'y gidakkel asangana. Abangan no isukit din tinang parot iti layayaw. Ha? Ay, pindaan nan samot amin na nakaruba. Apagalaan iti komporme. Anya nga tapay ti kayat da nga alaon dito'y balay me. Aladan nyo nga mina. Tapno saan da basta-basta makaunag dito'y arubayan nyo. Sige nana, ibagak man ngagpay suday takin nila kay ikaw. Ay, maruam da kita akaruba. Basta dalatan sumrek iti solar ti kaaruba da. Tapno agala da iti kayat da nga alaan. Lakay, ni mo turyo akaaruba day ta lumabas. Apay, Kasla da birbirukan na. ubaya ma. Di mo ipadlaw akit kitaan. Pare Mario, nakitam dyan manok ko akawitan. Apay ko makita? Amangan ngamin no limabas dito'y balayaw. Ay, kwa. Awan nakikita kakawitan na limablabas dito'y balay may pare. Ay, kasta ka day. Sige nga Rod, labsan kayo pa dito. Tayo nakmandirukan. Nya, makitam, Diyos to dya ko na, abirbirukan na dya kawitan da na pukaw. Sinang batak may... Adapay ka nabati akarnina di kawitan, bakit? Adapay ulo kan payakat, kan adapay tay karay kay na. Ay, kumeta. Malangaro. Hindi naman nagkilaban. Medyo mabisina ko. Awan na talaga, baga. Jack, mabirukan tayo kawitan tayo. Binirok mo, di ta kaaruba. Pinindak amin nakaruba. Awan lata. Kay, awan nga ruden Sindada siguro. Anya kat dagitan nakaruban aya. Agaramid kan sa iti alad to'y arubayan lakay. Ayaw nga peso niya. Sige, tagarami da. Ay, da kayong samot kanila kay mo. Ti pagsususpitsaan dagiti agasawa at turuyaw, ang mga alay ti mula da. Anya, da kami. Di dala nagbainan. Apay ko maapagsuspitsaan da kami, kat inosente kami. Ay, talaga saan na da kayo, tinapan nagalay ti mula da? Saan? Apay ko maamapan kami agala, kat amumi mo't abasol ti agala iti saan mo akukwa. Saan kayo ang nagalala iti mula da, alaya? Manumatlaangan nga iti laya di ta kantina. Sagli 5 pesos. Mapan kami la gumatangan awan layame. Ay, kat marunggay-ngay. Ay nanana, amom aya ngagsidsida kami iti marunggay. Aya? Saan man ngagpampabasol da kita nga agasawa? Ay, kat nukunada nga garamid da iti alad, jay balay da. No agaramid da. Agaramid dalaang. Agaramid kaming tumag. Tata, mangpulkanak man iti kawayan amulam. Ay, katuna, agala-kalaeng. Adu matimulak akawayan. Aduam aya. Kuha tata. Agaramid akman iti alad. Ay, nasayaan mo agaramid ka iti alad. Tanay, adong dagiti kaaruba. Basta dalatan sumrak iti arubayan. Katagala da iti kayat ng alaeng. Ay, huwag nga rin tata. Da ito'y bayog akawayan ti alaeng. Tanalaglag da. Ay, sige, tata. Ay, nadabang mo ka din ti istorya da dito'y lugar tayaw. Ne, anya ngay day tata. Ni Mario akaruba ti suspitsa dagiti tattao. Nagtatakaw ka dagiti dingwad. Ne, nagkuna tata. Ay, ano ti bang ibagbaga? Ngay suda ti agtatakaw ka dagiti dingwad.
Nagkuna, tata. Ay, di mangibagbaga. Ay, ibag nga ron Tasaan da kayo at tinakawan? Ay, kinapudno na, tata. Mapagpukaw di manok mi akawitan. Birbiro ka karawd. Dinamag ko ni pare Mariaw. Nagumukit din. Ay, maruwamdan. Adaw tinatakawan iti manok. Ay, nagmalas nutten. Tada kami pa iti karuba da. Sige. Tanadam ti balayaw. Lakay, itaan mo. Inunaan na ka ni Paritor yung agaramid iti alad. Ha? Ay ba? Makitam? Ay plan mo pa lang mararamidan na. Di agaramid ka mo iti alad tayo. Alangan matakawayan ti aramidan nga alan. Ay saan Ibaganan to, agtutulad ka. Ay, indak to man nagkita iti aramidak nga alan. Bakit? Sige lang kay, anusam ti agaramid iti alad tayo. Dandanin malpas, bakit? Ay na, iaramidan mo't iti ritaw na. Ay, katuna. Katno kayat mo, di automatic ti aramida. Magtanda ka man. Kawayan lang, aramidem nga otomatay. Ha? Ala, ingka nga rudan gumatang iti meriendak tanay, tayak pa'y amabising. Ayun gayam. Di takanti na gayam ti papanak. Nalipatak mo to. Apay, sa dino ti papanak. Di takanti na, nana. Ay, napintas di aramiden nila kay mo nga alad di arubayan nyo Kawayan lang, nana. Ang bayat, ti panda ka aramid na. Sigurado asaanan ang makaunag ni Mario amang alay ti kumpormay. Anan, ay, ni, anya jar aramiden ni pare Mario na. Ay, agar aramid mo tayo ti alad na. Agtutulad. Bye-bye, ama. Ay, asino nga'y matimayat asumber ki arubayan da. Kat awan mo't pulos mulmula da natang. Kan awan pa'y tarakan da. Baybayan nyo, nana. Sige, labsang kayo pa. O bakit? Hindi pa nagkunam iti inaramid kong alan. Mayat. Anya mo tayo inaramid mo, Mario. Asla pagsungrod mo't nagita kayo na. Apa iti kayat mo kawayan? Di ba ganito ni pare Toryo at tultuladak ita? Mayat na ito itaurig. Napan mong samot la pinigpidot nagita kayo. Ay na nagado iji bantay. Di mo pa inurnos. Basta intoggal mo lang taditan. Basta dama ko na nga alad. Ayusin. Nalawag ita kanya kon bakit. Mapagsisilpo kung dagiti paspasamak. Anya ti kayat masawan. May sala ang atao tinang takaw je kawitan ta. Kan je nangala iti laya kan barunggay. Asino ti suspect sam. DJ Mario. Day tamot ti bagbaga dagiti kaaruba lakay. Nagaramid pa'y mat iti alad. Akas laad na matakaw iti balayda. Kasta nga ro dagiti adda aramid da amaday. Kabuteng dati bukod da nga aniniwan. Padasak man mo't atakawan ida. Na, anya ngay kumatimatakaw mo kadakwada. Awan mo't tarakan mo numula da. Ayaw na niya. Sige, nagluto kan, bakit? Kun maditi pampanunutom lakay. Kasanong agluto ka ngay kat awan mo't pagsungrod ka. Mapanak pa'y lako mamangayo di tabantay. Ay, eksakto bakit? Saan kayon amapan mangayo? Ag-relax ka lang dito'y balay. Ta isang pat ko ti pangsungrod mo. Ay na. Nagmayatan na pagsungrod na gito'y naalak. Nag-atidog akayaw. Nabilag apirme. Iawid ko. Partakak. Tamangan mo sumangpat da pare Mario. Addan pangsungrod mo bakit? Umayan ti sungrod.
Ay na, aldawon lakay. Awan mo't lat pagluganan tan a tricycle nga gawid. Un nga ron. Mabis-bisi na kon. Kunak mo't namin kan ka narigat ti agudong no aldaw iti palengke. Kan narigat ti aglugan. Ado ti pasaheros. Kaya ko'y apara. Awan na, labsan na tadagita a tricycle tadamot itulod da pasaheros. Sapay nalipatak pa nga inlak diri daw ti balay. Tanag mo na yan. Kaya dami alad tayo. Jay alad nga inaramid mo, gunggunom laang basit, natumban. Ay nalakay, nagrurub-rub dahito kinayo mapagsungrub. Napagburak na adagos dahito lulutok abins. Kat balatong matisidaan tayo intong bigat bakait. Pagangren na man. Kakaisuna nagaduti kayo apag sungrod mo. Apay, nangalaam kadagita asungraw. Lakay, ayan nan ngay dagiti alad nga inaramid mo. Ayun. Kapingawan mo't tinagbatay. Ay, asino nga tati nangala? Tinakaw da nga tan-a? Agkalwad dyan nagtakaw. Hay! Asino tinagtakaw iti alad nga inaramid ka? Saan kang agpukpukaw, kababain? Ay, nagdiding ng rantaw no kasta tiramid yaw. Oy, Mariaw! Apay ka ding agpupukaw ka. Ano ti problema? Tinakaw na kidin, tinaramid ko nga alad dito'y balay may, tata. Ay, daytan ti kunkunak. Anya, kunam, tata? Saan mo nga aramidan? Ti saan mo akayat nga aramidan dakan ka? Adayamot inararamig ka? Ay, kat no nagal-ala ka iti manok ti kaaruba. Umat nga agpaysula kay. Agtal na ka, mamay. Ay, nagala ka iti mula dagiti kaaruba. Asaan ka nagpakada? Ay, nay, awang kasta nga ramig ka. Adala kay. Diyan ngay mo't marunggay da pari turyo at tinukul mo pa iti dakil asangana. Agtal na ka kunak, nay. Ay, kasta latibiyang Mariaw. Marik na mat ita, tirik na ti matakawan. Iti nagrigatan. Nagrigatan ti sabali. Ingkakatlaklakaan nga alain. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. San mo nga aramiden, ti saan mo akayat nga aramiden daken ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.